أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिवहराजेगे इज्जतरे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ एम्मेहा हाजिरिन ಒಳುಲ್ ಫುಶಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಲೊಬುವೆತಿ ರಯ್ಯಿತು ದುರಾಗಾತು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತು ಬಲ್ಲವಮುಂ ಅಡುವಸವಮುಂ ಗೆಂದವ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳು ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಆದೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಫಾದಿಪ್ಪಳು ಒಳುವಲಿ ಫುಶಿಗೆ ರಯ್ಯಿತುನ್ನಾಯಿ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರೆವುಮ ಬೇವ್ವೆ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ನುಹನು ಬುರಕೊಂ ಉಳುವಮುಂ ವೆಸ್ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ರತ್ತಕ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದವ ದತುರ್ಫುಳುಗ ಫಾದಿಪ್ಪಳು ಒಳುವೆಲಿ ಫುಟ್ಟ ವಡಾಗೆ ಒಳುವೆಲಿ ಫುಶಿಗೆ ಲೋಬುವೆತಿ ರಯ್ಯಿತುನ್ನಾಯಿ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವ್ವುಮ ನಿಮ್ಮೆವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಒಳುವೆಲಿ ಫುಶಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನಮಗಾಯ್ ಅದಿ ಒಳುವೆಲಿ ಫುಶಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಲೋಬುವೆತಿ ರಯ್ಯಿತುಂಗೆ ನಮಗ ಮಣಿಕ್ಫಾಣ ಶುಕುರಾಯಿ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಾನ್ಗೆ ಮೂರಿತಿ ಆಯತ್ತಕುಂ ಮಿ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವಿ ಒಳುವೆಲಿ ಫುಶಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗುರುವಾನ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಮರಿಯಂ ಫಾಹಿಮಾ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಹುಷಾಳ ಮಿದೆನಿ ಅಳುಗಂಡ್ ಆಯಿಷತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ದೆಂಗ್ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಕುರಿಯಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಒಳುವೆಲಿ ಫುಶಿ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮಾಯ್ ಗೊಂಡುದೊಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಾಯ್ ಅದಿ ಒಡಿ ಎಹೆಲ ಸರಹದ್ದು ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮುಗ ಸೊಯ್ಕುರೆವ್ವುಂ ಮಿ ಎಬ್ಬಸ್ವುಮುಗ ಸೊಯ್ಕುರೆವ್ವುಂ ಸೊಯ್ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ಅಳುಗಂಡು ಮಿ ದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ adi Maldives Transport and Contracting Company Private Limited ge Managing Director DCP retired Ahmad Sadia. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ MD ದೆಮ್ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತಗ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಒಳುವೆಲ್ ಫುಶೀಗ ಅಲಗ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆವೆ ಫುಟ್ಸಲ್ ದಂಡುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಹವಾಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮುಗ ಸೊಯ್ಕುರು ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮುಗ ಸೊಯ್ಕದ್ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ಅಳುಗಂಡ್ ಮಿ ದಣ್ಣವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಫಿಯು ಅದಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ MD ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಸ ನಂಬರು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಒಳಲ್ ಫುಶಿಗೆ ರೈತುನ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರೆವುಂ ಮಿ ನಂಬರು ಫುರಿಹಮ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಅಳುಗಣ್ ಮೀ ದಣ್ಣವಾಲನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Always fashige meha lobetirayitung. Mirashuge council ge rais adimi daira ge zeteri majlis member. Rashuge musasato ge verin adimi rashuge khidmat teri meha isravehin. Wadagen tibbe meha ඉස්සතරින් ආදිමි ජල්සා අඩුවස්සවම ගෙන්දවා ආදි බල්ලවම ගෙන්දවා එමහාලෝ බෙතරයිතුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ආද මියතොල අවුන් මියදමි ෆෙෂිදා තුරුග ඔළුද ෆුට්ටන් ආද උන වගතු තිබේ ෆුලුන් ලොබෙතරයිතුන් වඩාගෙන් කියවි උන් මර්හබාටක අවුන් හිතු ගෙම්ම ෆුමිනුන් උරිහාලෝ බෙතරයිතුන්න වරබොඩා ශුකුරු දන්නවා මියදු ඉරාදු කොවියා mi fashagana veni mirashuge taraggiige waraggi namasakketake amali gotum bingaelige masakke feshigen dia tafatu fas mashruaka ebbasumuga soykuregen dia mashruta ade min komme mashruaki e mashruwe ge dairae mirashuge taraggiya nuhanu beenun teri muhimmu mashrutake ade egotum bandaruge masakke hama yaginos vegendani mishuge taraggiige kurimagan emme muhimu en umrani taraggiige masakkataka yagi hama yakiga demme awulme mi soykuri binhikkumaki mirashuge jaaga wara boda tashifa wairuga zaruri kame gotuga awun deke kame raitunge wara muhimu muhtade ade mi huriha kamakaves amali goton natija neredinumuge goton masaketa mi feshigen diei awunu wefahuri waudutan egetere fuddigen da diumattaka ade fanara hektaruge bin iradu koviya bin ikigen dairuga mirashan ituruvegen daana eya kiga gondudon hima kurumuge masale halluas odidoni faharu belumuge dhamves nuniya facility ves gayam vegenda gota mashroomiyati farma koreifa enva jumlako bandara adibin hikuma mi gulifa mihira masakketa ki mi masakketa nimigen diumun hama yaginum ves rasha wara bodu kurirun take annana kandattu evves madu jehomen neti hama wara rangala min komi mashruwe kuriya gendana ekankan iradu kaviya udumen yagin kurana hama yakiga den kuriya mida soy kurewunu kankama feshigen dia masruta ki sefada masruta ke kuliyoruga dairain soy kurewege mi dia futsal danda ki ham yaginum ves futsal kuluma wara boda raitum beenuwa iruga wara muhim mashruaka wana ade awun daade avaha football danduge changing room heduma light johuma mi kankam ves bayaka hawal kura nimma fomyoti ade fitness and recreation markaz elumattaka mi hawal kurewunu nuni feshigen dia masakkata kiwes midenne wihan jumlako kuliyoruge daira wara muhimmu mashrutake hama yakiga council idara eluma sha fuluhung idara eluma mi hawal kurunu nuni mi feshigen dia masakketaka komme rashegga mihun dirule komme rashegga qur'ana behe markazge goippe gaim kurma sarukarun fashafa mashruga dashun mirashuga mi feshigen dia masakkata kiwes efada muhimmu masakketake ade awunu tibe funna raituna dembenuwa maagandu yaginkamaki mi dennevi hama hurihama sakettaves wara rangala kuriya gengos daadi baru speeduga awa speeduga gengos nimma deena kamuge yaginkan iradu kaviya tibe funna arwa hama yakiga mirashuga huttifa huri nuniya hallu kuran huri masaketta sebu huri maagandu gotegga karanta gulifa waragina kankam mirashuga rashuge network wara boda miyoti upgrade kuranjifa nuniya rangalu kuranjifa miyadu awulme mi baddalumge kuring bevin councila musasata hoge baddalum wara tafsil ko mi wahaka mashru mi masalaga mashra kurevi wahaka dekevunu ade miharu
mi masala hallu nomuge sababun narudama beenunu kurego ve famiyoti narudama ge masala ves narudama ala nimi fennamas narudama ge beenu menu hife sihi marukazan ituru kurevunu jaagage beenu menu kureve kashigama gotegga jumla ko rahuga karantu ge masala halle noe ehvima mikamang daadi avaha bodu halle genoma awunu men mase kurana miyadu ge meeting awunu mikama mashra kurevun demme denne ifade eme awunu men ge amazaki radu kaviya miyaharu terega min narudama ge masala hallu genoma taka adi sihi warukaza mi beenuwa karantu masala beenuwa wara mi masala hallu adi ge daagotaggo semme lassegen rodage kuriya muli rashuge karantu ge masala hallu koddinu awunu men iradu kaviya fenakaya beenuwa huriha support sarukaruge terem beenuwa huriha ehi terikame ves fahikoddena fahikoddi midennevi gota mi masala iradu kaviya hallu koddena yagin karuwa hama warak gaatun awdu mikam balamun daanan awundan ihsas vejje mirashan asive funa wahadeki madi itura yagin vege hingejje miga huri critical kam komme gote ves liekiyumun city meeting baddalun takon kurigas maulumate bahuri ekama maseketta ves kurei famihiri ekan ituran urgent mi itura urgency එක ඇකීග අවුරුමෙ මසක්ක කුරමු ගෙන්දාන mi kan itura rangalu kurumattaka mi beenuwa ituru input lagen avas kurumattaka haigatuga raitun gaatan as mihen wahaka dakka baddal kon hadalima haigatuga wara waraggina kankan hama haigatuga ves rangalu kuruman hama magu fahigende ehvima mi emme bodo emmasale ka una hama haigatuga swaha kura awnitu raituna semme bodo emmasale ka waana kamakave adehvima karantu masale midenna vihen warar gaatun war rangala sida rai sofihu ge faratun hama kamabe farataka gaatun wahaka dakka balamun gendana me masala avas kura demyoti school mashu mi kantaka ves balala eruga faasa ge issue haigatu ganne mi kumfunya mihatana kuri masakkatan huri jumla ko faasa deifa emme lakken ha rufiya ge pending bill sunnani de miwaruge masakkategga ei warak kuda adade jumla ko dannawanya pending evs payment nete dennave hisaba faasa ge masalenne awunu midani mi kumfunya ministry ge faratwe gendawani wahaka dakkamun avaha masakke fashayagana gengos nimmuma miharu mi private kumfunya kun kora kame vima sida sarukarun mozafun arwagen kum sarukaruge SOE lavva kureve kal kama kannove misalaka sarukaru kumfunya nama awunu menna ama mulin hen gotaka mikan rawa levena kumfunya sarukaruge mozafun arwa sarukaruge taketi arwa hen gendeve kala gotaka numiyot en private kumfunya meduwariko aneka faasa deifuri kamaka wairuga den ituru bilen ebehunna raise kurevenis masakate kogge eme masake kuran aram miharoti ingif waragina faharengich den miharu de yagin kamaki medu kuringa meeting minister sevak vidalulevvi mi feshe mahuge terega ehen rashege masru nimma fa mirasha huriha men annane kama mi awun men abul kura standard ennu eggota kavves eme itura mase kuram daana ekumfunige mas mi kunya ekumfunige zimma agreement to eggota masake tawa nimmu emvima ekamang itura barwala school ga masru avas kuram mase kuram gendana ekam ei sida sarukara kurena kama konnani hama dengwe fasaviya dinu digen avas kuram mase kuruwa den agreement ahida fejja agreement ko nosulum batil kuru eme henna hada masake nimma leveto awna madis balamun gendana ekama ko warallas vejja dedam falin eddam faliya badal kuram badayaruga mi hama asasi kame den ekan ehen o ingiruga ekam ve sama wahan awun hama barolamu gendana diha classroom ga masru kanta ege itura miyannaharu budget ge tereng irashuga iradu kaviya mirashuga awun men multipurpose hall en elo man himana iradu kaviya multipurpose hall en ala dena iradu kaviya ekan awun kure gendana ehma diha classroom masru midenne fadan kuriya genda hindu multipurpose hall en iradu kaviya waki masru egotu awun me kure gengustena den hama huriha rashegge mi AC kurun dago ta mirashuga class tan iradu kaviya adirasi ahar fesher hunnani AC kureifa ade mi denna vihen awun men mi kam mioti kurang masake kurang mi genda bombidani ade ege itura balaruga siradu ko via adi kuriyavves gina masaketake hunnan ade awun men mase kura mi gendani den huri kankam vesaytun edi wadan famira gota masaketta nimma dinuma
adi avas kurumattaka kurang huri kankan huriya gendiuma ade councilun voli koten eluma kura masakata ves sarukarun ebbalun den sarukarun iratu ke ekama beenumwa fasas miar mati ama jassadifa ema e fasa dadewa council jamawana wima councilun voli kotos elena adi awurmen hama iratu ke narudama beenun kuran feshunima adi kuriyan oi aharu awurmen mi maguhedumuge mashruwaka veseba plan kuran ema ei hama mirashuga iratu ke hama kuriyan oikkame maguhedu mashruwa ves kuriya gendiun ebai ade jumlakon hama dannawanya awun denneveni huriha daira kon ves tawlimi sihi kulivaru infrastructure men huri komme daira kon ves rasha beenuwa taragi kanka awun me war gaatun iskandige war rangala kuliya gengostename e kankama sarukaruge kama behe huriha wazarataka kumfunitakum wasekkurumun gendana awun men beenuwani awun vi wawdutawge itura ves huri mi kahala muhim gina kantattake raitunna vihas avahaka rangala nimmade miharu miyoti budget hushelumuge wagutasa mihaftaga niumu kuriga gaanunuga bunagota sarukaru majliha budget hushalana hushala eruga mihen uri kankan himanafa midenna viha mirashuge multi purpose hall himenigen daane a mashruwe gotuga mihen uri kankan himanagen awun rajyege hurihara shegga awun wefuri wauttagu tereng miyaharu amali goton soy kurve masekke feshunu mashruutawge itura den hori wauta fuddam beenuwa huriya mashruwaka miannahar budgetu gajaga awun me hama jassaf budgetu me hushalani awun kurin onnana yulan koffa deyahara bahalanne wauduta amali goton fuddumuge masekketta mi tawal koffa mioti em miyahara miannahar mi hushala budget wegen dani awun rajituna vi wautoge den baaki hori mashruuta feshe budgetaka adegi itura hama ituru kankam ves rayituna khidumetta dinuma gotun fahiwa gota budget mi hushalani mi gotun danna badanama ekkamaka awuna nimmaf meti qaanun sasigenna badalege tereng atolu council tan uwala atolu council tan walima mi libe fasa awumen mi bahalani rarrashuge council tahge budgetuge tereng rayituna beenuwa khidumetta kura atolu councilorun netunima atolu council netunima e save amount hedami kurani rayitunge ijtimai kankama egen fahiwa gota mi midennevi gota balairuga mi turuwa fasa mi bahalive fasa komme rashege council medorekon e rashegga hunna ijtimai gotun rayitunge terega huri vulnerable noniya ehi beenuwa farattaka ei nukuluntereka hunna farattaka mugavias eki kahala ehi terikam beenuwa farattavias emergency ko dimawa kankan kamugavias mihen hunna ehi terikam beenuwa dimada ehi terikan deve gota council ge budget am ituruwa fasa beenun kurun lazim wa gota awun men council takami budget mi ituruwa budget mi hama jassani ehwima den miyannaharu mi council taka budget mihara balayaru mi di aharu taka balayaru nisbatun ituru wegen daane da diun e beenun kure veeni hamekeni midenne fadan individual am rayitunna beenumwa midenne vikahala beenun tajhifuri farataka beenuwa kankama council tawge mandate gaanun gonnane war barukan egetere gonnane ijtimai gotun rayitunna kankan koddino e ijtimai rakkaterikan hoda dinun onnane sarukaruk siyasta eggota e zimma ada kurma beenuwa fasa mideni erun rarrashuga hunna misalaka ham kurin danna fada khase hiya beenuwa faratta noniya eki kahala geggotun hama aila terega eki kahala geggotun hama sarukarun noniya councilun he terikan denje he kal faratta tiben ade giturave school ka dimawa nurakala guligen non eki geggotun he terikan councilun denje faratta tiben em efada faratta ka e beenuwa kea e beenuwa he terikan council medureko devene gota midenna vihen atolu council tan walima milibe fasa social council taka bahala den channel kurave gota majubruba gota mi bahala gota mi hama jassane e miradu kaviya miyan naharuge budget wegen daani council ta meduweriko rayitunna waran ogateri wara caring ehiterika deve fada gotaka fahiwa gota budget ituru wegen da budget ka ade e vima rajashuga mihen ure taraggiga mashruta gendiyumuge itura mihen hunna ijtimai kankama wara boda samalkan awun men dem beeno eme mige faada rayitonna ihsas waan miyannaharu ihsas waanama individual wakiyaki farattaka iradu kobiya eme e usudun awun men budget fast kurarunna
ade ama adisafar olu feshi raituna dannawalam beenum yedum feshigendiya soikurwengendiya kankama ad demme awun mi dannawali fada miyan nahara mihira kankam yatuko awun hama denne fadan awun men gendana samalkan digen waran hama iskandigen saruk arun raituna beenwa mi huriha kamaka maseko dena adegi turabes raituna beenwa kankom awun men daane ehiter kandem adisafar olu feshi raituna hama warabboda shukur dannawan awunge duaaki میشه ترقی اندی راجع که ترقی هم میکنه و مسکت توقع الله سبحانه و تعالی برکت دهو توفیق دهو آمین و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಮೇ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತು ನಿಮಗೆನ್ ದಾಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಸಲಾಮ್ಗ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ವೆಸ್ ಬ್ಯಾವೆಲೆವು ಮದ್ದಣ್ಣವ Salam,